man kan wate long balap nak nyo pi pegah dengan dong ai kah pe tem balap han ai ku begah tu long ai balap le tang ku begah ai lo la ke din dah ui no rumah he begah kata ke para ala he taman tapi fikir man mai rumah pi you blong ko hanapeng long ko man you blong tu kan hanapeng kan ala bukan muma dah fikir waktu dah balap bukan pak direktur long aku balap le pak man je do la kezin pak te ama 2 bulan ai pula padi rumah kan mbah na untung acut be ino sabi na tu ai kehidupan rumah tangga man alah headhan buat dia fikir kehidupan rumah tangga kan anu pi macam rumah ala pala dah pada nak muka headhan ala tak joget-joget antang pokoknya refresh antang lah tanya santai man iban dah santai tak mana bukan je dapat